Novio, migrena bosanuba, au blo novio. Migrena satanaba, au bloe. Au blo, au blo, au bloe. Au blo, au blo, au bloe. Migrena bosanuba, au blo novio. Migrena satanaba, au bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanuba ao flo novio migrena satanaba ao flo ao migrena bosanuba ao flo novio migrena satanaba, au bloe, au blo, au blo, au bloe, au blo, au blo, au bloe, migrena bosanuba, au blo novio, migrena satanaba, au bloe. Jokato, jojo nya nya nya, dala ya suraka, jokato, jojo nya nya nya, ajato, jojo nya nya nya, dala ya suraka. Ao migrena bosanuba, ao flo novio, migrena satanaba, ao flo. Novio migrena bosanuba, ao flo novio, migrena satanaba, ao flo. Miawezon, 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 miawezon. Yo, miawezon. So didipe, pipe, la apakshan, miawezon. Mia miva, mia son towe kajegba. Mia za dom na mashama, mia pon polao, mia pon son lao, be mikata miva, mia son rogbe. Mia potapu, mia poba nuvevi ɖeka varo le mia degbe me vegbe me ɖi. Aleke mia yo wɔɖia ɖe. Vegbe nye nu yi ke keke ta ŋutɔ. Ekeke ta tsɔ kpai ne tso ne ʋenyigba. Egbea to vovo le teƒe vovovowo. Nu ɖeka míeyɔ ŋkɔ bubu nɛ le afi aɖe. Ne ɖe afɔ eyi dukɔ bubu aɖe mea, gbeɖiɖi bubu aɖe gale numa ŋuti, ne gayi afi bubua, wogayɔnɛ ɖe bubu. Gake ne míeƒo ƒoƒu ye míeʋe viwo míeʋe gbe doma, ame sia ame sa nɔvia gɔme. Elabe gbe ɖeka ko nye gblɔm míele. Ta miva mísrɔ̃ ʋegbe. Míagage ɖe míaƒe nyawo me, míaƒe nyagbewo, míaƒe gbeɖiɖiwo, míatsɔ wɔ ƒoƒu, ke míakpɔ be ɖi gbe ɖeka ma yi ke ƒom mi ƒu abe ʋeawo ene. Danyo, abe mia ŋkɔ semolo. Oh, nyawa. Danyo menu ƒom haɖeke o. Fifia mi, ne mo ƒoƒo mi sema. Mi sema. Kama o. Nyame seme. Ah, okay. Ke mi nyanya tɔ nye sema. Nyame ŋkɔ se. Ayo. All right. Jama mia ŋkɔ semolo. Bona kpogbo ora kpomo. Maraku mia mama shama ŋkɔ sem ta. Akpa. Enyo, maraku mi ji. Okay. All right. Ta egba mi le kadzi, míaƒe tatɔ Dr. Wonyo le afi ya. Míaƒo attorney Cyrus ele afi ya. Da Enyo nam ele afi ya. Nye ŋutɔ Mama Vero. Echa me dzina Sister Vero, afi wova trɔ zu Mama Vero. Ta mi katã míele afi ya.
Yo, Akpa Ta Naami. mia gatere mia de dam mia panu kpɔlawo mia srɔ̃ gbeɖiɖiwo mia srɔ̃ miaƒe gbea ƒe gbeŋɔŋlɔ dzesiwo yi ke nye alphabet yi mia srɔ̃ miaƒe vowels yi ke nye gbeɖiɖi ƒe dzesiwo yi mia ƒo ƒu awɔ nya ɖeka nya eve nya gbe miege ɖe xeyawo katã me ke eya dzi ko yi mia le miatso nya vovovowo miaƒo ƒu be wònye nya ɖeka miada ɖe eya me na ame sia ame nanya elabe ne etso a ye ne tso b ye ne ƒo ƒua ezu ab ne etso a ye ne tso b ne tso a gakpe ɖe ŋua ezu aba ha nu yewo tɔgbuia ye ƒoƒu yi wònye gbea míegblɔna ta ya ŋu ko míebe míagate ɖo míatsɔ ge vovovo elabe míewui ame sia ame na ame yi ke gbegɔme dzem hã nakpotɔ le me ame yi se gbea ho ehiã ne enya ʋegbe ƒe totoea ƒea ne míetso nanewo do wòge ɖe adaga na ame via ɔhi ɖe go na mí akpe na mi danyo kple ƒo Cyrus míaƒe ʋuƒula henye míawo megã Dr. Enyo mina mí zɔ ɖe gbɔ danyo mevava mea Yo, Akpa miawoe edo ɖe mia ŋuti etrɔ ya ale be abe ale mienya na míaƒe Francais fialaga le afia yi ke nye da Enyo ye le afi ma ta egbɔna kpui ta hafi wòava enya aɖe le mama Vero si be agblɔ kple Atty Cyrus ta ke mama Vero mereko ata dze gɔme hafi ne Atty Cyrus nage ɖe me ne da Enyo na ava akpe mereku ne le nema ke mereku na de ɖeka me na mia míaɖo ƒe Yo. ɣe ɖeka afia gbɔ yo akpe ke míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo míegbɔna kpi abe ale mienya Siena Convention egbɔna alo Siena takpekpe egbɔna enye takpekpe yi ke dzɔna eƒe sia ƒe me ale be ena ʋegbetɔwo katã woƒona ƒu tso xixea me godoo me yiwo le America kple Canada Ghana tɔwo, Togo tɔwo, Benin tɔwo, Nigeria tɔwo, amewo tsona English yevuwo de Francais yevuwo de kple tɔwo katã wovana afi ya tso xixea me katã ta míebe míaƒo boblododo woƒe boblododoa ne míaƒui na mi ta míetrɔtrɔ gagbɔ kpui yo akpe na mi ke yeme
Hello! On behalf of Sienna, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Sienna 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Sienna 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Sienna has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Akpa and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Sienna is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Sienna 2026. Join us to make history. Sienna 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.sienna2026.org for more information. See you there. Sienna 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Sienna 2026 DMV will welcome you. Thank you. Akpa miawezo. Ke mreku abale ke dodo miegble na mieyigere miaƒe nusɔsrɔ̃ dzi. Attorney Cyrus leke nyare le asi wɔ akpe da ɖe me hafi miayi dzia. All right. Yeah. Miayi dzi. Abale ke miegble na miayi dzi mie gbeɖiɖiwo gbeɖiɖiwo kple niwo kɔ gaƒo ƒu wònye nya ɖeka miayɔ nya blibo ta numawo miebe miate ɖe ŋu miewɔ a mitsɔ va yi a kple bu miewɔ a kple bu eye miekpo nanewo va yi fifia egba mieyi dzi yi ge kple a kple d abe a d a ke miekplo ada ne mietso nu bubu aɖewo kpe miata kpɔ adadi ademe ada miakpɔ gbeɖiɖi bubu aɖewo tso afi ma keŋ wònye enu mia agblɔ ta nu ka yiwo hã nekpɔ ta nyo. Okay. Bonsoir, chers auditeurs, chers spectateurs. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence ici. Nous allons ensemble étudier notre langue Ewe. Comme vous le savez, on a déjà vu les alphabets en Ewe. Et l'autre fois, nous avions commencé par utiliser les consonnes et les voyelles pour en faire des mots que nous connaissons. Certaines personnes connaissent certains mots. Aujourd'hui, nous voulons composer ces mots-là pour aider ceux-là qui veulent apprendre Ewe et aider ceux-là qui veulent perfectionner leur
connaissances en Ewe et ensemble, nous allons apprendre Ewe. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, on a utilisé AD il y a de cela 2 semaines. Aujourd'hui, nous voulons utiliser AD avec les voyelles et certains consonnes pour en faire des mots. Merci bien, merci. Encore une fois, merci. Et ne nyare ke me li ke matin ko ade ƒe enya gbe yiwo mi kpɔa ke ma miadze gɔme kpakple ade ke ne mi kɔ a kpe ɖe ŋuti le vowelwo dome ke mi kpɔ ada miate gblɔ adatsi abe no mi be miaɖe akplẽa mi ƒona adatsi akɔkɔ ɖe akplẽa woƒo ada na akplẽɖaɖa. Evelia miatsɔ ko be le nuɖuɖuwo me ema adatsi ademe adzibolo le enu yiwo nye abe objectwo mea oyɔna nane be adzagba nyana ame ɖe nya nu yiwo nyo adzagba ŋlɔna be sika kple adzagba le eʋe ƒe akpa ɖoa ne wo agbadza ɖuga ne ŋutsuwo sa avɔ ɖe alia ameawo yɔnɛ be adovɔ wosa adovɔ menya ne le fi sia fia nenema woyɔnɛ mɔ ke mi gakpɔ adoboxɔ le afi aɖewoa woyɔna anyixɔ be adoboxɔ ke kple ya mekɔ gbe na sista kpakple Mr. Cyrus ne enya ɖe le wo sia woagbɔ kpe ɖe word mɔwo akpe miadze gɔme kple nuɖuɖuawo ademe adatsi Togo. Mara okay. na nyo for Cyrus nagra makplay English to. Okay. Why you nyamakbe? For Cyrus okay. Ma yi kple French alo loko. Et attends blere French ama. Okay. Ma tanga de kple English. Okay. On vient de composer le mot en utilisant AD et on a ajouté A. Ça fait Ada. Un Ada. Quand nous voulons faire la pâte, on fait une sorte de bouillie avant de préparer la pâte. Donc, on appelle ça adachi. Adachi. On a adachi pour préparer la pâte. On a une sorte de piment qu'on appelle adjibolo. C'est gros comme ça. On utilise ça souvent pour en faire la soupe pour manger du foufou. C'est ce qu'on appelle adjibolo. On a ademe, les Anglais l'appellent jute leaf. On utilise ça pour préparer, si nous voulons utiliser vegetable, right? C'est ça, ademe. Beaucoup connaissent ça. Donc, pour les objets, je crois, on appelle adjagba. Adjagba doit être un métal. Je crois que c'est le bronze, quelque chose comme ça. Et
à devoir. Quand on utilise le pagne, quand nos parents veulent danser, ils ont spécialement pour les hommes, ils prennent le pagne de leur femme et ils mettent ça sur leur hanche pour danser. Ils appellent ça à devoir. Je ne sais pas si c'est généralisé dans toutes les régions de Ewe, mais il y a certains qui appellent ça à devoir. Et à Doboko, les cases en mur, à Doboko. Merci, sister. À vous l'antenne. Akpa. Ya Dr. Akpa, ohawe nugo Madam Naami. Okay, abale ke nye akbol whiteboard adia. Danyo agara amanami vie ple Gbeɖiɖiwo alo nyaƒoʋuyo nyaƒoʋu ada ademe adibolo agbadza adzagba ada ena mienya be ada menye doctor menye ada ties o ada yi ke woƒo nane akplẽ eɖe akplẽ naƒo dzogbovi ma míeƒona kɔ eɖe akplẽ ɖi vevietɔ wɔ kplẽ ye míaƒe nufiala be yenye Gbeɖiɖia breku medea Woƒo ada. danyo ma Woaƒo ada na aƒo ada akplẽ aƒo ada. hafi na ble agbadza adzagba dzonue alo no be adzagba nuxɔsi wònye míadzilawo si kesinɔnu wònye ta ne wova adzagba enye ŋkɔ ne dzonu aɖewo hã ye egɔme nye nuxɔsi ke adovɔ alo dovɔ ya wosana ɖe alia enye avɔ yi ŋutsuwo sana ɖe ali le ʋuƒoƒe gake be wòatsɔ avɔ ɖe ke ko woasa ɖe ali le aƒemea ya woyɔnɛ be sa ɖe ali ta ele vovo ne xema ta ne ame aɖe si ɖe bubua sa ɖe ali le vovo ne adovɔ ye vevietɔ ŋutsuwo sanɛ wowɔna goɖo ɖe akpa ɖeka nɔ wokɔ ɖuna ɣe le eʋuƒoƒe ta ema míega ayi ebe adoboxɔ ye míenyena anyixɔ míekpɔnɛ le etsã simiti mayɔe be aleka simiti mebɔ míekpɔ anyixɔwo bɔ gake fifia ŋku bubua va wɔe be anyixɔ mega bɔ tututu eme ɖo fana nyuie nye ame yiwo no me kpɔ míata ɖi ɖe asi be eme ɖo fana mehiã ne air condition o eme ɖo fana nyuie ŋutɔ ke yenye adoboxɔ ne mi xlẽ hã ame yiwo mewɔnɛ ke aɖe yiwo ne mi xlẽ biblia hã míesenɛ le eme ke maɖe gɔme ɖe yevuwo ƒe gbeme Atty Cyrus le backstage ke ne vava mía ana ɖe hema ŋu gake ma ayi afi ma gbɔ. We are adding a and do, which is AD, A and D plus any vowel or consonant to make a word. Yeah, that's what we are doing today. So she's adding a, do, a, and A plus D plus A, and it sound ada, ada, ada. In Ewe,
when we are cooking akpa, we have you prepare a soup with corn flour, a pap, not a soup, a pap with corn flour, and then you add more flour to make the awokpala. That is called ada or adachi. You can add the mochimagbajeshi, which is that sound in the nursery. You can add it and then it sounds ada. So, and ada can sound a different thing, like someone being wild is ada. If someone is wild, look me, it's what ada lemoni. Yes, ada. It means two different things, so many things because of language differences or ethnic differences. We have that. And she mentioned ademe. Ademe is also one of the jute leaf that we use to prepare soup. And that one too is we come together, we get ademe. And we have adama as one of the months we spoke about earlier on. Adama is the same word that can give us adama. We have ajibolo. Ajibolo is a sweet pepper. The sweet, the very beautiful bold pepper we have that is mostly in our land. I don't think I've seen ajibolo here. So it's, I may say it's sweet pepper. Okay. We have Ajagba. Ajagba means precious stone or precious bead. It's a name of one of our traditional precious beads. We call it Ajagba. And Ajagba simply means precious. So when someone calls you are my Ajagba, that means you are my precious one. Okay. She said adovo. Adovo is the cloth that the men tie around their waist when they are dancing. They are about to dance our traditional dance. The big one. Then they wrap it around their waist. They have some sash around it, and they call it adovo. It's different from taking 2 yards of fabric and tie it around your waist. That one is sarali. It's a different thing. So the two things are two different things. Okay, thank you. Then she continued with adoboho. Adoboho is how do we call it? Clay house. Doctor, help me here. Is it clay house? Yeah. Should be clay house. Yeah. Yeah. Because thatch is a boho. Clay house. They build the house that is built out of clay or mud. It's called aduboho or aniho in our language. So these are the little ones I can touch on. So we have adachi, ademi, ajibolo, adagba, adovo, and adoboho. Thank you. Okay. Is that? Yes, Yeah, Partie Eʋegbe. okay. Yeah, you elãwo yiwo ke ŋuti míeke ɖo le ade azaza me. Ne enukpɔlawo kpɔ bubu ɖa woate ŋu akɔe kpee na mi. So far ame eve koe ma mi identify gbɔ. Adadi, le chat, adadi,
Evelia nye adevu. Avu yi ke kplɔna adelawo yina adegbea woyɔnɛ be adevu. Adevu chien de chasse. Adevu. Ta ne nukpɔlawo nya bubu ɖe yi ke woke ɖe lã ɖe ŋu yi ke nye adea ke wone kɔe kpi na mi fa lo akpe. Okay, why you just Eh. oh au revoir. Wa me ve koe ma me kpɔ le lãwo me. Adevu kple adadi. Oh, okay. You must have that here gone. Aha, Okay. adevu kple adadi. Daddy, Wa me ve koe ma mi kpɔ le lãwo me. daddy. Afiaro daddy. Amavano. Daddy. Fiaro gbɔna be adadi. Like okay. Abe kɔvietɔwo fia wo gbɔna be adadi. Oh, intonation na koe ame aɖewo gbɔna be adadi. Is very broad. Hajilare Global, every 1 kilometer is another language. Ta aina miadaga ya aga choma vepi adavu, which means wild dog. Adavu, and it's like a guard dog that you take. Is trained to take for hunting, right? Yeah. These are dogs that are trained to take for hunting, and any dog that is wild can be called adavu because it's wild. So ada means wild, adavu, and then daddy or adadi depend on the area of the land where you are coming from. Then, and she said, is it Kovier? Do you say Kovier? Togo area ma Kovier le tɔmɔ gbɔna be adadi. Mission tɔva adadi. Mission tɔva. Kovier will say, people from Kovier will say adadi. No. But as for that, that pet has so many names in our language. Or have we standard written, so there is a standard written one, just like the way that, for example, we say Atty in some parts of Everland, but the standard one is Atty. If you want to write it, it's ATI instead of ATSI. So yeah. We have the standard form, and then we have the spoken form, which varies from place to place. Okay. Thank you, boss. Attorney Wezo, Baba no. Yeah. Me darano. Miao nepo adachi. Ika nyepo na fira wokplere. Miepo ademi. Miepo ajibolo. Miepo adzagba. Miepo adovo. Ikenya avo gama uncho sararali no rumbi. And then miepo adobo ho. Ikenya anyi ho. Miepo adavu. Ikenya wild dog. Miepo adadi. Alo daddy. Alo tojo. Amanyaglo. Josephine, Joseph. I'm a common we. Epon ko rosu boza. Miepo Lavima, name you Amareha Ganya Bubu near or Quivi. Remember Globe, Miapon Cosro,
do yi miegera dagana mana Eʋegbe. Ta ne mietso lãvi ma ƒo da ɖia, ŋdikpɔŋkɔ yiwo katã le esi ɖa, Aƒetɔ Daɖi, Aƒetɔ Joseph, Aƒetɔ Adadi, Aƒetɔ Mekɔmenui, Aƒetɔ nka meyo ɖo hã va yi fia. Joseph, Josephine, ŋkɔwo le esi zã. Todro, ne va gave kpadzia todrovi. Ta ŋkɔwo le esi zã. I think miatrɔ vie megava. Alo ayi français me na mi gbɔ fia. Okay. Once Dr. gets us ready. Okay. On vient de parler des animaux qu'on peut trouver en utilisant AD et les voyelles. Donc, on a trouvé Adadi, le chat, et Adevou, chien de chasse. On voulait demander à nos spectateurs si parmi vous, vous trouvez un autre mot pour un animal en utilisant AD, vous pouvez nous les suggérer. Merci, merci beaucoup. Merci. Akpa sister. Akpa le miabo. Miaƒe nukpɔlawo, nyaselawo, toɖolawo, nusrɔ̃lawo, míagadzi be míatra afɔ vie elabe míaƒe wɔna ya etso Siana radio gbɔ. Ke ne míeyi dzia, Siana media, ame vovovowo le wɔna yawo me. Míese jazz va yi, ŋdia míewo lãmesẽ nu yiwo, míegava wɔ bɔbɔbɔ tso authentic mama gbɔ. Eva ɖo mi va misrɔ̃ Eʋegbe. Etsɔ hã egale dzi ye nye culture Afrique. Ta míaƒe wɔna ya míafɔ kɔ ge boblododo da ge ɖe ŋua dzi na mi. Gake migaŋlɔe be Siana ŋutɔ azã ɖu ge ƒe ya me. Azã le Washington DC. Ne meŋlɔ ŋkɔ haɖeke o, wo ŋkɔ ne yi gbalẽ ma me. Na awɔ reservation na afi dze ge na la. Ne míegbɔ, wonye ya gblɔ ge ɖe français me, wogblɔ ge ɖe English me ne miase. Akpe na mi. Okay. Akpa Naami, miawo le dɔ dzi. Ke míegbɔna kpuie ale be mie ɣeɖuɖu aɖe kpɔ ge fia. Ɣeɖuɖua ŋkɔe nye adzogbo. Adzogbo. Gadzo ale be miekpɔ ge ɣeɖuɖu geɖewo le Eʋegbe me. Ɔbe zi geɖe agbadza kple bɔbɔ gbɔ koe mienya, gakea bubuwo hã li. Ale be heya ekɔe nye adzogbo, gadzo ta koe ɖa ne mietrɔ gbɔ ko la ne mia ayi ɖe dzi. Ta mieda akpe na mi be mie edo ɖe mia ŋuti, etrɔ ya, efie ya, alo ne le Asia ŋdi ya, elabe míaƒe nukpɔlawo tso teƒe vovovowo. Ta akpe na mi. Yo, ke meɖeku mia agblɔ ne me yiwo ke mose Eʋegbe miagblɔ kpie abe aɖabaƒoƒo afã aɖe ne amewoa, mi ya ke míegbɔ be egbɔna.
ne Okay, mayo Atty. Francais Eʋegbe kple English Eʋegbetɔ. Daniel Yigbana for Atty. Okay. Yeah, so Doc is saying we're going to be having an interlude, and he's going to be playing a music and dance that they call Ajogbo or Gajo. Most often in when they talk about music and dance, all we know is Agbaja and Bobobo. Those are the two most popular. Agbaja being from the southern Eweland, which is Ghana, Togo, Benin, and Bobobo is from the northern part of Eweland. There, he's introducing us to a dance that is not popular there, just to let us know that we have different kinds of dance in Everland, not just Agbaja and Bobobo alone. Thank you. Ok, comme vous l'attendez, nous avons l'intermède et nous allons jouer une sorte de musique qu'on appelle Adjogbo, qui n'est pas tellement familier. Ça se joue au nord de Eveland. Donc, prêtez attention à Adjogbo ou Gajo. Merci beaucoup. Akpa. Yo, ta. Nye Ajogbo kple Gajo. Miava aɖuga miagbɔ. In this our No. area, let me say, in Ghana, they normally refer to it as Atimavu. Yeah, so we have so many beats on it. We are going to use it to perform. We have dance moves that we are going to display on the same at Davi that we are calling to as well. Then this dance is going to move with Ajogbo, which is normally performed by the Airways in the southern sector, Togo, Benin, even up to Nigeria, they also perform Ajogbo. Thank you very much. Relax and enjoy yourself. Thank you.
Well, wow. Akpa. Bo, miato miawezo. Miafonu fialaure, miawezo. Egbe mi gatere gbo a bu do. Alebe miaƒe vowels kɔme me dem yi ke nye miaƒe gbeɖiɖiwo. Míekɔ wo dem a, o, u, ɔ, míekɔ wo kpekpem ɖe consonants ŋu be míawɔ nɛ. Gake mía a kple d zam abe gɔmedzedze ne nya gbe ɖe sia ɖe yi ke míagblɔ va. Alo míaƒe nufiala gã, menya le ema. Ta míegatete ke ɖe gbɔ esusɔ vie ga hã lé mí kloe gake míaƒe Englishwo kple míaƒe Francewo woge ɖe me na mí ko ke míedo. Míesrɔ ada alo adatsi, ademe, adzibolo, adzagba, adovɔ, adoboxɔ, adeʋu kple dadi alo adadi. Emeroko. Mia dzi kpakple ŋkɔ yiwo mi identify, ŋkɔ yiwo miekpɔ ye mietsɔ a kple de kpe ɖe vowelawo ŋutia. Mikpɔ adzotɔ, adzowa, adela. Ke ne miaƒe nukpɔlawo kpɔ ɖewoa, woate akɔe kpi na mi fa alo akpe. Attorney. English or no Naami. So what our sister is saying is that Sister Enyo is saying that today we're looking at the letters A and D, putting them together and to see the words that, and a lot has been said about it. But right now, she's trying to look at some names that come out of AD or start with AD. So she did mention of Ajoa. Ajoa will be somebody that is a girl that is born on Monday. Ajo. So Ajo or Ajoa, she also mentioned Abela. Then she threw a challenge that if our listeners have other names that start with AD, you can put it in the chat, then we can read it together. Thank you. Akpa. Miaiji, miada miyo pona mia. Okay, so earlier on too, there was something they were talking about that I didn't have to say it in English, or I didn't. That was they were talking about Adadi. Adadi is cat, and you were saying that depending on which part of where land you come from, it may be mentioned differently. Like our mother Veronica said, in Tongu land they call it Tojo. So if you hear Tojo, it means Adadi. It means cat. That Adadi is cat. But the most popular name is Joseph or Josephine, as she said. So she also said that in Eweland, like 1 kilometer can mean a whole different language. Like the way they say the thing will be different. But as we know, this is also the same thing in other languages. That is what they call synonyms. Synonyms is words that are similar in meaning. So if we have Adadi cat, generally the Tongus call it Tojo. It understand
to mean the same thing. So that's a synonym. Okay. And people call it Joseph. So Joseph is also a daddy or cat. Even though somebody will say, oh, that is an English word, or that's a word coming from the Bible. But we know that in present day, the English language is still evolving. They are still adding words that originally were not part of English language, especially in these days of AI. It's a lot of words that have been added. Yeah, so I'll yield to them to continue. Thank you. We call it a common way too. Ok. Pour nous, pour nous, la personne qui est née, une femme qui est née un lundi, en Ewe, on l'appelle Adjo. Et si vous avez déjà Adjo dans la maison, vous pouvez appeler le second Adjo, Adjotor, Adjoa. Et nous avons le chasseur qu'on appelle Adela. Oh non, yeah, Adela, c'est le chasseur. Donc, ce sont des noms qu'on a identifiés en utilisant AD et les consonnes et les voyelles. Donc, on a Adjo, Adjoto, Adjoa, Adela. Si vous avez trouvé un autre mot qui a commencé avec AD, et vous pouvez les proposer. Merci beaucoup. Yo, Akpa. Miada agaiji be miacho ad akpụnkọyo ke akplede ejeugoma. Eko azoto, ajowa, adela. Aha. Ajo nyame yiko jijora gbevevieto nyɔnu ta tso tokɔn alo gbeɖiɖi ƒe akpa yi ke ne tsoa eŋutie ŋkɔwo dona ɖo ta akpɔ dzo le afia ɖo, akpɔ dzotɔ le afia ɖo ye nase adzoa le afia ɖo. Ŋkɔ ma ɖeka koe, nyɔnuvi yi ke wodzi adzo ɖe agbe. Ke adela enye ame yi ke dena adegbe ava wu lã akpɔ gbe. Ta míegbɔna míaƒe nua egba ƒe nu yiwo kpɔ ge ase ɖe afia. Mía nɔviawo ɖe eme ɖe English gbe me koa egbatɔ hã míaƒo tu ɖe afia. Nu yiwo katã míesrɔ̃ kpuie koa egba míesrɔ̃ a de natsɔe akɔ wò ŋkɔ alo akɔe wò nyagbe alo atsɔe wò nya ɖeka arɔ nye nane ƒe ŋkɔ alo gbeɖiɖi aɖe. Ta míekpɔ adatsi, ademi, adzibolo, adzagba, adovɔ, adoboxɔ, adeʋu, adadi, adzo, adzotɔ, adzowa, adela. Nu yawo nye nu yiwo ke míekpɔ le egba ƒe ŋkekea me. Ta nyaselawo, nukpɔlawo, míaƒe nusrɔ̃lawo, ne míaƒo Cyrus ƒo ta na mí le English gbe mea, ke dana nam able to nɛ alebe aƒetɔ Dr. Wonyo míawo mie captain in the boat ana awu nu na mí kple gbeƒãɖeɖewo koa ke míewu egbatɔ hã nu akpe na mí. Morocco, miako nia last word ne amene he adodo. Na ni masro de kere ke ho aha adodo miako e wunu lo. Be careful. Aha adodo. Akpe na mí. Akpe. Adodo dzigbɔɖi dzidodo. Akpe. Atoni.
Okay, doctor. Yo, akpe Naami. Miawo le dɔ dzi. Ta míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo. Akpe Naami be miedo ɖe mía ŋu gba. Míeda akpe na Mama Vero, da Enyo, Atty Cyrus. Be wofia ŋua mi egba ne. Ta bala miekpɔe ne egba miewo woko a kple ɖe. Alebe woko ŋɔŋlɔ bubuwo kɔ kpe ɖe wo ŋuti. Alebe ne miekpɔ dzi akpɔ afia, miekpɔe be míaƒe ʋegbe ŋɔŋlɔ dzesiawo nye yawo. Wo katã le afia. Alebe miekpɔ li miekɔ kɔ ƒoƒui. Ta akpe Naami. Ta ke ye ma mia agble ɖe afia egba. Yo. Ke miaga adogo. Mereku enya bubu aɖe gale mia sia. Da Enyo Atty Cyrus kple Mama Vero. Merci bien, merci. Faut utiliser le dernier mot. Fais attention. Fais attention. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Merci bien. Akpe. Ta abale mia no via gble na abe mia hadodo. No be na hadodo. Afia be na bojidi. Na hojigbori. Hadodo. Ta mi hojigbori. Ongo nyonyo ge vivi. Yeah. Mia awunura afia. Klabia pe gbepaɖeɖewo Siana media nye ya. Alebe egba eƒe ya ma Siana le Washington DC. Alebe ne meŋlɔ ŋkɔ haɖeke o. Eke ne se míaƒe boblododoa na yi ka dzi siana.com. Is it .com or .gov? Doctor, Yo. mana mia Gbeɖiɖitɔ. Maraku. Or siana.com or siana.org. Ta míaƒe online alo míaƒe website yenye siana online.org. sianaonline.org. Ne yafuma kwa. Ekɔ ga yi ɖe míaƒe ekpa dzi. Alebe míeda akpe ne efo Prince Diamond ele mía dome egba eŋlɔŋuwo ɖe kpa dzi. Alebe ye ma gaŋlɔ ɖe afi ma be Adenyo, Adzoyi, Adewalo. Adewalo. Akpe bena do ɖe mía ŋuti kple me yiwo katã moŋlɔ naneke ɖe afi ma hã míeda akpe na mi. Akpe. Yeah. Adenyo. Adzoyi. Adenyo. Okay. Adzoyi. Okay. Jigara only with the Mia. No. Okay. Adjoyi, okay. Adewalo. Okay. Adewalo. Okay. Akpe. Yeah, ni majiba magblenya bana mada nya bubu ada bale ke mia fongo na mia na de mia fa gbasa mafa na dododo ada li alo na mia kopi alo mia de na lema ha mia lonfa bana kwa de gbasa manami
Akpa Naami, Akpa Gugu miawe gava doga, miawe gadoha oga. Kasiana panyala vevie mia vanglonko, ne mia kponu ivoduko, omnicho mienu Ghana. Ghana manyanya vie jo, fun nuga uma adranjo. Over commission the whole Roazan, Ozuga, Gugborona, mi be mi address Siana ro. Ta Siana Pieko, review na pufu ajonu atu oda duro yeponu kunya womyela. Yakane mi dogo mi duanu mi no mi ruaga mi pojijo. Ta no matai ko nyaza mi dunaro. Na manyo ale mi apupu akpashi atu adolo amayula hia malamia de nigbanji ayeponu kunya. Menya nugu waraka to mango. Doctor. Okay, we are in your hands. 506. O akpeke miaga adogo akpena mikata be mi dore mianchi epia alabene me subscribe alo anglonko mereku na yi ave anglonko alabe nkongo alo subscription me fare ke go ka kenyi ke jogenye be ne be na subscribe alo na anglonko na yi the YouTube alo Facebook la na nya kashita fare kwa ke mi jojo genye be shia yi ne be mi ko na na dogwe mi gbona wona de na woga ona naga na nya ta we amankuta onyege ike wana na nya gbanfi nwara bado na mashama na kpo ta na mole ma ta wada kemala mabana hel ta kama abala oglana na English ye oglana la free ta yema akpa yo ke yakusa afia enyo bye bye. Mido bana Ghana tolu. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci bien. À la prochaine. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ajato, jojo nya nya nya, dala Yesu Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba.